سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټپ څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag. Hallo. Iets mogen. Iets mogen. یو څه امکان درلودل. Mag jij al auto rijden? Mag jij al auto rijden? آیا تاسو لا هم موټر چلولی شئ؟ Mag jij al alcohol drinken? Mag jij al alcohol drinken? آیا تاسو لا هم الکل څښلی شئ؟ Mag jij al alleen naar het buitenland? Mag jij al alleen naar het buitenland? آیا تاسو کولی شئ یوازې بهر ته لاړ شئ؟ Mogen. Mogen. اجازه درلودل یا امکان لرل. Mogen we hier roken? Mogen we hier roken? آیا موږ کولی شو دلته سګرټ وڅکوو یا امکان لري دلته سګرټ وڅکوو؟ Mag je hier roken? Mag je hier roken? آیا تاسو دلته سګرټ څکولی شئ یا امکان لري چې تاسو دلته سګرټ وڅکوئ؟ Kan je met een creditcard betalen? Kan je met een kredietkaart betalen? آیا کولی شئ په کریډیټ کارت سره پیسې ورکړئ؟ Kan je met een cheque betalen? Kan je met een cheque betalen? آیا کولی شئ په چک سره پیسې ورکړئ؟ Kan je alleen maar contant betalen? Kan je alleen maar contant betalen? آیا تاسو کولی شئ چې یوازې نغدې پیسې ورکړئ؟ Mag ik even telefoneren? Mag ik even telefoneren? آیا زه کولی شم تلیفون وکړم؟ Mag ik even iets vragen? Mag ik iets vragen? زه تاسو څخه څه پوښتلی شم یا زه کولی شم تاسو څخه څه وپوښتم؟ Mag ik even iets zeggen? Mag ik iets zeggen? کولی شم یو څه ووایم؟ Hij mag niet in het park slapen. Hij mag niet in het park slapen. هغه ته اجازه نشته چې پارک کې ویده شي یا هغه نشي کولی په پارک کې ویده شي. Hij mag niet in de auto slapen. Hij mag niet in de auto slapen. هغه ته اجازه نه ورکول کېږي چې په موټر کې ویده شي یا هغه نشي کولی په موټر کې ویده شي. Hij mag niet in het station slapen. Hij mag niet in het station slapen. هغه ته اجازه نه ورکول کېږي چې په سټیشن کې ویده شي یا هغه ته اجازه نشته چې په سټیشن کې ویده شي. Mogen we gaan zitten? Mogen we gaan zitten? آیا موږ کولی شو کینو؟ Mogen we de menukaart zien? Mogen we de menukaart zien? آیا موږ کولی شو مینو وګورو یا موږ کولی شو چې د خوړو لیست وګورو؟ Mogen we apart betalen? Mogen we apart betalen? آیا موږ کولی شو چې بیلې بیلې پیسې ورکړو؟ راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. Iets mogen. Iets mogen. یو څه امکان درلودل. Mag jij al auto rijden? Mag jij al auto rijden? آیا تاسو لا هم موټر چلولی شئ؟ Mag jij al alcohol drinken? Mag jij al alcohol drinken? آیا تاسو لا هم الکل څښلی شئ؟ Mag jij al alleen naar het buitenland? Mag jij al alleen naar het buitenland? آیا تاسو کولی شئ یوازې بهر ته لاړ شئ؟ Mogen. Mogen. اجازه درلودل یا امکان لرل. Mogen we hier roken? Mogen we hier roken? آیا موږ کولی شو دلته سګرټ وڅکوو یا امکان لري دلته سګرټ وڅکوو؟ Mag je hier roken? Mag je hier roken? آیا تاسو دلته سګرټ څکولی شئ یا امکان لري چې تاسو دلته سګرټ وڅکوئ؟ Kan je met een creditcard betalen? Kan je met een kredietkaart betalen? آیا کولی شئ په کریډیټ کارت سره پیسې ورکړئ؟ Kan je met een cheque betalen? Kan je met een cheque betalen? آیا کولی شئ په چک سره پیسې ورکړئ؟ Kan je alleen maar contant betalen? Kan je alleen maar contant betalen? آیا تاسو کولی شئ چې یوازې نغدې پیسې ورکړئ؟ Mag ik even telefoneren? Mag ik even telefoneren? آیا زه کولی شم تلیفون وکړم؟ Mag ik even iets vragen? Mag ik iets vragen? زه تاسو څخه څه پوښتلی شم یا زه کولی شم تاسو څخه څه وپوښتم؟ Mag ik even iets zeggen? Mag ik iets zeggen? کولی شم یو څه ووایم؟ Hij mag niet in het park slapen. Hij mag niet in het park slapen. هغه ته اجازه نشته چې پارک کې ویده شي یا هغه نشي کولی په پارک کې ویده شي. Hij mag niet in de auto slapen.
Hij mag niet in de auto slapen. هغه ته اجازه نه ورکول کیږي چې په موټر کې ویده شي یا هغه نشي کولای په موټر کې ویده شي. Hij mag niet in het station slapen. Hij mag niet in het station slapen. هغه ته اجازه نه ورکول کیږي چې په سټیشن کې ویده شي یا هغه ته اجازه نشته چې په سټیشن کې ویده شي. Mogen we gaan zitten? Mogen we gaan zitten? آیا موږ کولی شو کینو؟ Mogen we de menukaart zien? Mogen we de menukaart zien? آیا موږ کولی شو مینو وګورو یا موږ کولی شو چې د خوړو لیست وګورو؟ Mogen we apart betalen? Mogen we apart betalen? آیا موږ کولی شو چې بیلې بیلې پیسې ورکړو؟ دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag! Tot ziens!